Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas ana paulwan. Serbedora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, apay akasta tilangam. Ay, parikot ko nga ro ti kwarta nga aramadak, friend. Umadanin ti exam tayo. Ngam awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Ay, no adda kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan, ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie? Ad-adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat anda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak laonay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talata, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na regrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mat, amarigrigatan kayo, amang isaksakad, iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga gis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y laang iti panggadak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y laang agtrabaho, para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan tiwagas? Tapno agtuloy kalatta ko ma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipod pa'y, kat day ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramedak, no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod ta makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuam. Day ta nga rod ti parikot ko manan, friend. Nariga ti agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When Mapanak ija ili intun umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si kamat gayam, Jenaline. Margie, Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. ayos latamat. Napintas, kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapod no na. Nagsardeng ako iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay, sayang matan. Sayang nga rod. Ngam, ay, parikot ti kwarta nga aramatag. Iso anas kan nga agtrabaho ak paylaeng. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pay nga rod. Amang ano adaam mom. Irekomendanak man kit di. Amok nga ado ti am-amom ija syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Sa dino ti papanaman ako. Mapanak ija balay da Jenaline, tatang. Asino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan nyo, di anak ni nanay. Ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Andala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka.
Kinapudno na, nabayaga ko nga agtrab-trabaho iti abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawon ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay, kat ag-serve iti arang. Ay, kasta? Amangan ngamin no sa bali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Istrikto di boss, saan na akayat abas-bastusan dagiti customer, dagiti waitress na. Kasta ka di? Isong awan pagdanagam, gaputa safe ka ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo, no saan. Itikas na, iti pa nagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawag na, taipakaamok kumakada kayo, nga dagayom kung ayabak kumangagtrabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang away tresyo. Kan may sa, nabayag mo tin nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man, takayat day tagayam mo nga agtrabaho iti bar. Wan, madam. Inalukoy ko kat imanugot mo. Iso nga iti panagsublik kita, makigidanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Doon da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbaga day di Gina Lane? Kwan, tatang. Anak ko, saan ang natalgad ti kas di trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakarakto matlaang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan an nadak, tatang. Ay, Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Naimbag nga oras yun, Madam Emily. Kastamat kada kayo. Madam, iso ni Margie, tibagbagak agayim ko. Margie, iso ti bosta. Naimbag nga oras yun, madam. Mayat samat no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasaya at no kasta. Ala, agina na kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakanag. Nakasingsing pat matgayam ti bosta, Jenaline. Talaga na singpot ni Auntie Emily. Saan ana imot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da. Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakadwak idi? Palakas da palakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isuda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Katuan. Anya nga ita, isuda matla ang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos matisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga intay agliw-liwa inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho ta inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliw-liwa. Kun may sa, sagpaminsan lang met. Ay kat, uwan mapantayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije sigura. Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare. Di ka madanagan. Tasyak ti makamu iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino manan ti papanan niyaw. Gaga nga iti baronanang. Ingkam ag one round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaang. Anya? Di kay kadagdanag. Sa anak unay amarabyan. Ken sa anak unay nga agbartag nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang.
Asino siya ka barbaro akaduayo dito bar? Janalin. Ha? Dadya man, nagsiksimutan. Ni Margie dayjay. Gayem ko kan kalugara. Kasta, ang mga numabalin nga ayabang dito ito bar. Katyam amuna. Sige, day talaga ayam. Mabit lang ha. Ayabak ti gayem ko. Naimbag nga oras mo, ading. Anyang aminin, tinagan mo? Margie, tinagan ko. Manong. Di na kumamo tinawagan iti Manong. Madlaw nga kaedad talaang. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikat di maka mo pili. Siya kagbayad. Ay, saan? Saan nga umin-inom? Agi servak lang iti arak. Ngam sa anak nga umin-inom. Kasta ka di? Asayat nga rito kasta, Margie. Makadlawak man pare. Kasla kursunada madya ka barbaro a waitress iti bar. Jackie libak pare. Talaga kursunadak. Kat armama. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti husto. Madlaw ko kat nasingpet met ni Margie. Kasmot laki ni Jainaline. Wan nga rad. Malaksid na pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko dahi jay Margie. Agaya taksa talaga kan kuanan. Rico, gayam tinagan dayjay, friend. Uy, siguro. Crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Si ka talaga. Saan ka nga agsaludsod? No, saan ka nga interesado iti may sa tawa niya? Saan man lang? Ngam naragsak kayo mata nagsarsarita itay ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Anya? Uy, tila sasawom ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangakan ka. Nang runa ni boss. Nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day taag papaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Wala nang. Kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya? Wala nang. Pudno ti bagbagak. Iso na lang. Tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. Asino day di abalasang. Amangan no nalipatam ti kanayon kung ay bilin kan ka. Ano adaman balasang ang magustuhan. Yam mumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asigurado ang magustuhan mo day di abalasang nga ibagbaga. Tano saan mo nga ituloy nga armang? Oy, siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Diyak matin na puutan ti oras. Nagmayat nga rod ti maturo. Nang runa nalamag. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adola tama ti customer dito yung bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Oo, kumit kita amin dagiti tao. Ije kumamot medyo nalingod makababain na talaga. Kaya't ko lang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat ko, Margie. Ha? Kaya't nasawan. Iti kaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Ase ka ti babae nga ay ayatan. Anya? Aklunan nga ta ni Margie, ti panagayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.